na say we say why na trend wo app you na say the main trend crowd ada mu re fi say me wo man ni mana ai abusia ma yonko TikTok na yonko ne yonko hwa de wo social media so because I wanna emranti ni nyina akogu mi wi ana maka sin bi a kira wate Pato me hona wo mo omo mbeje wo mani so enye nkofo kukuufo ibini ombamba beye ma yebubububu ye infrastructures bebre tugu ya yantimi ansi bi ma me fa nko hye 10 ebeye kuufo ni bia hey na show me akasa no ho menya politics but the moment ye de wababa bedi oman no so Ghana so be president of Ghana hey na adapetwa nko a jese na watchu bia wo ma doctor be chekere pressure ma wo hey o maybe na ye mu mpanyimfo nana onipa be ye biwa me ye ni nyina me ankasa me nya politics nti obi ani party ana me wo first pa na me wo eye akuadonko but na say one frame nti me jai ana mkoko join ni gum so akire me hunu se wo mu asofo wa se de mu asofo bi asa na so me de wo mu asofo a masa for be tana na eno so me jai this is mini party but the moment ya to aba ma na wababa besi so na enkofu twa wada padi watamwa still wasan so asom yen me Nyankopon nim se me papa ni nim die no enru presidency enti se Nyankopon ko chusu obi de ne baba be ye president a oye me papa aja nyame nkoso nhira omo ho ba ma yen muni yo ene 6 March muni yo ko senche bia na wo firi so se kua donko na beba ono so beba be ye ne die ma me fa wo she tu ma me fa she tu hey nana hey anya ne papa ni aso mo se ata se be die iwi woni tiri ho mo se etu adaku fado ne papa na no mo ka ne ho asem ni ebu literature with school no medwane social studies minya f ma me fa ne hye 9 nana we die o papa me hye danim ne ho asem bi asa wo die pe na minim nti me de ne hye 9 hey atankra be hye 8 na we die me hye danim no hey minim abakosem bia Mahama, hey, Mahama. Hey, I saw you. I see you go for no. Hey, Ghana, my beloved country, we are free forever. Hey, Papa, we get me power and honey say, Buadie. Hey, on one pencil. Not at a petrani more. But ultimi jina mo adapetwa na nkuno papa we a persona ni hunu sasa adapetwa into your life be adapetwa enti life be so adapetwa enti fuwa hey Ghana na adena manu yasa di atam sa yem fa adapetwa nchechire bo mai opanyi ono so baba besun bio hey me amenya politics to be any party am wo my wife okra woni party am wo but me minim ne die to be any party am wo Patrice Boachinti ame fa nko shetre hey biya no
Minianum. Ah, Papa way. Obe Juma. Oh, asum you here. Meja oh, my feel. Me say, President Fua, a din can't buy na Papa way. Just a me who TV Subiana. So, oh, Papa way, dear Nanka, and yes, obey president on case or queer poop. Nipana boko, minianum, Ghana for. Oh, asum you here. Na ka so mo money ya sofo. Sofo so anka so mo money ye. Roman sofo. So ye Roman father papa yi. Oh. Ono ne timi be som Ghana manya oyare. So still no or conducting meetings. Obi a wakọ abrochira kwhwe ho yare. Enu a ye de ma akra no. Odru airport e twasa wonu mu adru. Wa musansu a onu na adru. Airport ho na no wahya ase no ototo ne nsa se de be ya Ghana fo be hunu se ahoden wo ho enso na onfa na adu oye ne nsa se no mo boje so oba be du fia no wuye. You can see say Ghana fo wanye careful ombaje uduom yedum omo akasa be kun no mo se oh asum ye ma feel dodo am fa chef 4 me de wo bana ko train ti ma me fa chef 4 Moni adwuma ya me fa currency yi wani enye kukufu yi bi wai kwesi kufu William kwesi am fa 7 ya si kuku na mo baba yi nti na me shada anya sure onse me yesu ya so shada studies na me twa Flash 7 hey Dr. Hilary man hey me krum am fa 6 powerful. Happy Independence Day. Hey, Asamaria Maya. Hey. Oh my God. Hey. Me say. Me do obasha one. Me say president bi se ne hia wo manim. Me sra mo wo mo a oye amoboni nyina no. Mo mfa nche. Mo nkafra me mamu yakọ. Na mmom papa we ye generation no ye hia president bi se. Because ye generation omumu ade. Anti papa we eye president se first pa na oye president na no hye soja atare no. Enti wo betimi abetena social media na wudidi President Muyatem no biti abrochire omunya free ticket ko sha abroche say cream no ma sha se no mu dim panimfo atem anko no obetu helicopter ba ho wojari hum me ka se hwebe kwai na misa na omo sha se so mukunkum kwala wo se hwebe kwai na papa itu helicopter no ba ho obaba bedu ho na ahemfo no emma na konya wantena so wanfa ne tu ansusu no atu ne na ti akonya no so ekwo na hunu say yes afei omo mabodwa wo ho nyino bia lem kokwe no na hwa ade hey ya di nantwie ade ni bi ya di betwa wachima in fact president bi a wo beba na usupante sa papa wi na wo ye wo discipline bia me meto ama because ye generation ne mu ade o anu ti ya na generation omo wu rough na ka wo papa wo ho wo papa ntimi amobra na ye tam obi papa a wetimi akọ school. He has paid the price to be the president of Ghana. Winning president ye no enti wo ka sa na jo moda enye adwuma ketewa wo na wo kra wo fie okra wo ne wo yire ne wo makra kakra di kra se na wo fam na wo di wo mo atam hey yemfa da petwa mu wo man so why you you must be considerate to know say when no papa eboti pen masa papa we pa de ye nya no so president bi wo betimi adi atem na wo sha abruchire anka obeba ho ababa hwo abagana ya feel do ya feel hey obi a we free wiase enso kuku ne picture pe na wuntina sorry hey me ka se go school
ne yete na bakosem bebre ebi se wetimi de no ho kadan no wayira otimi da ne pen otimi oh ojari ha da ma na eba no me ka se hwebe kwai pa na wo ba be see from na satam na me di gare to me ball kese ba ko di kuta me sem te se ball speed to school park me hu se wo see from se pe me ba fie na mbeka chem ma me se me nko school bi me pese me yesoja nka sa dan ki ekume hey mama fansha one man fansha one pass you hey sassy eyes man fansha five onyame ba nim say nyame egusu ohirawo na etwe adwuna baba besi so on the 18th of August ye nyina ye hia wo Accra Madina Abokobi eye shebre kwasiada eye Destiny Sunday anopa 7 na mkuta mic. Hello ebusianfo upamocha your friend Janet Meba Transformation Factory ewo Accra Madina Abokobi nyankopon nam yedi for Dr. Ogyaba so asisa mo shebre se wankasa wo hwa baby amigina London nanka ade entimi embemu wa bra odifuhi na hoden anase yedi fujuma no enka ho ese mo hwa me a emre bi atwam Meba Madina Abokobi Transformation Factory na me ye me process efa akwanto ho omo refuse me nanso me ba be hu odifo yi ena odi akwankyere egu akwamo omame eya akwankyere bia edebi ono ankasa ka se edifu sam no enye nyansasem ne ye nyamesem ampa omame tu enso gu ye fie nchense so no ebi so mapampem na okakyere me se menya yesa direction na nyankopon besesa niama afi omo refuse me visa no oma ankasa ne san frɛ me say oma ya ama me enti membra meje we kire nyankopon tumi ene na hoɔden a onam yedi foi so ede ye adwuma me kan we ede ahye ofofo bia nkran say nyame tumi eda ho a eye adwuma enti wa wani da so asa wa bamabu no onyankopon wo honom say obefa yedi fo kese yi so ede aboa wo se wa wo hwa ene bogasam ne ye adwuma kasa enti midanyame ase na meda medifo enso ase se ode na kwankyere ne mpaibo ne bibia eto fom na ene dei nenso megyina abrochi anyame adom me ba ye bibia eda na kwamu pepepe me chia mebusiafo obi bia Transformation Factory obia oba transformation bia ai said ye be ya awurade be fam so aboa wo a wo hwa mi on the 18th of August 7 o'clock sharp ewa Accra Madina Abokobi Transformation Factory Holiness of Christ Ministry ya boa ye ho say yes sashebre ama nkofa kodia dance free oye nhia ne hwe de Christ be fam so ayama so just prepare yourself with your perfume and the seed of 100 cities for the orphans and we shall surely attend to you when we have an encounter. It's going to be a Destiny Sunday. It's a Destiny Sunday. Come with your entire family and your life will never ever remain the same. I still respond to the name Prophet KB Man. Okay, you can call me Dr. Ogyaba. Shalom. Anyway,